Alhamdulillahi wahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu. Allah Rabbimizga hamd sanadan maqtav. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge ezgi dua salavat şerif erişsin. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem din kardeşler, muhterem cemaat, milletteşler. Allah Rabbimiz bizge özünün rahmetin berdi, İslam dinin indirdi. Biz indidir bir sorav kilip çıkkaş Kur'an-ı Kerim'ge tırışabız kaytırga. Allah Azze ve Celle Bakara surasının 188. ayetinde ayete Euzubillahimineşşeytanirracim وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Birbiriniz arasında haksız malınızı aşamağız, baylığınızı aşamağız. Çünkü bile turup siz Rabbiniz bergen nimetini yaşargan bolasız. Özünüzün hakimlarınızga barıp haklılıkını yaşargan bulup özünüzün haklılığınızı baylığınız bilen, malınız bilen tırışasız oңашқа erişirge, tırışasız aklarga. Biz de bugünkü künge rişve degen Rus dilinde взятка bu dinde tıyılgan eybir. Dinde tıyılgan eybir. Eğer kimdir bir nindidir zulümlüğü bulup hakimge, sudyaga kilip min sina şunun hatlı akşa birem, mine bu ağır halden kutkar eli dip rızalaşsa hakim bu vakitte ikisi de günahlı bulur. İkisi de günahlı bulur. Üsteme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde ayetiler La'netullah ala'l-raşi vel-murtaşi. Dürüstlükte Allah Rabbimizin laneti bulsun. Birişüge hem de onu kabul etişige, alışıga. Dinde rişvet tıyılgan. Nindi isim bilen gene ol aytılmasa, nindi pülek ol bulmasa. Mesela bu minden sina bülek yok. Eğer şart koyulsa, sen mina şunun hatlı biresin iken, ya ki sen mina şul aybirde yardım körsetesin iken, min sina rahmet yüzünden 1000 som, 10.000, 1 milyon bu vakitte kilişi zulümlük tarafı bula. Din, İslam dini her vakitte halkının, müctemağının birligin hem dürüstlüğün qarı. Eğer halk arasında şu rişvet taralsa, biri alu, взятничество taralsa, bu vakitte yokka çıqa bu halk. Biz özümüzü saklarga tiyişmiz. Bir günü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabisin yakın dostun Hayber'ge jibere. Goşur jiyarga. Goşur sadakasını jiyarga. Goşur sadakası bizde bilgili fakir, miskin, yetim hakkı. Jirden çıkan cimişten bu malını jiyip fakir, miskin, yetimge verirler. Bir vakitte şu sahaba yanına kilip bende eyte. Bu bizden sana bülek. Jigandan sonra bu bizden sana bülek deyip. Siz birgen bülek ul yaramağın günahlı eybirge kiredir. Kabul etmedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir meşhur hadisinde ayette. Eğer de Adem balasına nindidir bir iş koşuldu, ol iş için ana bir zarplat koyuldu iken, üsteme alğanı haram bulur.
өстәмә алганы харам булыр. Без эшләгән эшебез өчен Алланың рәхмәте белән гаиләбезгә, балаларыбызга халалны китерәбез. Ләкин өстәмә нәфсебез белән уйнап, минсез булмый дип, монда безнең дәүләт шулай бара дип уйлап кына куйса, башкарса бу эшне, бу вакытта гаиләсенә, үзенә харам керткән була. Сак булык, җәмәгать. Әгәр шушы хадисларга карасак, Пәйгамбәребезнең сүзләренә карасак, китапны ачканда нинди бүлектә шушы хадислар без күрә алабыз? Бу да казыят бүлегендә, судейство бүлегендә. Ягъни бу эшне карарга тиеш хаким кеше. Булды икән, бездән кемдер әйтә, шунын хатлы бирсәң, 1 миллион бирсәң, мин сине аклыйм, син гыняклы булсаң да, бу вакытта без үзебезнең иманны, үзебезнең дөрестлегебезне, дөрес булмасак та, кишелеклебезне сакларга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз үзе ишекләр ачучы. Дөреслекне таратсак, үзебезнең иманыбызга таянып, Аллаһ Раббыбыз безгә үзе җәен бирер. Раббыбыз барыбызны да ислам һидаят юлында сакларга насыйп итсен, барыбызга да ислам һидаят юлында сакланырга насыйп итсен, киләчәктә үзенә генә рәхмәт шөкранә әйтүчеләрдән булып, шушы ислам дингә канәгать булып, тормышыбызга канәгать булып, шөкранә, рәхмәт әйтүчеләрдән булырга насыйп итсен. Рәхмәт.